chaki district megulu kama kumbekite wa chimotok kia poka tie ikom longolo. Kaone report ini kada kwa dugi. You might even think that he sees you very well, but he's very intelligent. Okay? So he's overseeing around 10 people. Pulugor mai gulu district food gi kokni lok me chi mutok ya pora tie ma dit tutual ikaberugi megu tedi achiro luwa la kansila madaro machung pilugor igulu district madu tiu makaro mwa piera de kulu chaula tela ukokni chimuwang futi matek ikin luwa kaudok ikom lugoro itedero kama giberu iye pora elika wacher kindang iwai ka chalu jimu ka kilo na madu kirma pora ciri siapa kalau malu, ciri siapa wan pun merah wan bil kan, wan merah wan bil kan kuno siapa uti, tapi siapa apa madir ada, si karma wan logo repi karma lakar wan repi station ni, dah jangan ini wan nasi, wan mobil ni nasi, phone beli mahawa, ji magen kita ni buat tuar, kamu apa tu tuar ni, kami tuar ni tim. Mena yakin wan okerke beda kami bukan wana nya pulu cuman mia do ching malo pedung very few si kawan ini kawan temu cuman jago juga kawan no ni itimu gino pai macam kan baju that is the logic. Kit menu bene Dennis Uchien la kwonyero ma bene la tela ma chung pilogora igulu district unyoro ne yupa miri chalu duoko diai pa Acholi PDM metu ikina mukene polugoro pegitika nongone ma wero gichana ki kwo eto let muken ma wano no ena yemi ka tien dongat matila tawa chege mero yero la tich timo pen menongo tich kwanya ma karmo pe era ke nano mier ngat makonyo eno betie donc wanya ne ko ne ke chulo ke tiate mene ngare ni keng ticho ka ngara tiki ngola me it ma pe winyu dak pe logo ero o neno o kwano o choyo o no la gamma beju karbe ne penyo iya gikine peke miyo ire pian mier ngat mier kon en kilo nyome melo ko re mier betie ching wanya donga pe choy dana rio nini ya gikene wego kada wanya ni mier ke te dano marom peber ko meno pian kine pokel eto gire no ne pere tek ne dan weng miro wot ka chiel dan wot mabe kidong ki manno ye en yeni o mire pe ana chani kena ni am dong langolo ramotimo gira ngo ramo berni angol ki wa kadong Alfred Utim dano makoi pai bona sub county umogoni tijmalo gor gen giromo timone pulata chi umiero pego cha tijmo ke ken domiero ke nene ki ilukerogi teaching mo kaya kaya mapat ke fu jem jalo welding jem jalo bu jem bu mecha ge ko rom bu ne ana ne anu training ke skills na papat magitiyo charani ti machine ti mo rom ko ke si ko wa weo kai na la tien mala mo ma ti ngol pe ne ne ko nyen pe ne wo re waktu lagi gambar bukan kita gambar tim ne tim orang tim apa pembeli kayak neno di mungkin cara bang di mula walau uang botol mati komputer ini anu kian bang ini walau ada berapa berapa siapa yang di komputer jadi tim apa si untuk twin kayak TV latihan main mal TV mal weokuan lugor kono gi wajoni umior gi papi gi ci wero gi no yu pagamente mabino me konyo luak chalo dano mo keneni dogo miero ki wek lok me ci mutoka chel ki apora bet pe we kwogi obed mabe ikin luak pi wanlu TV Jonisani uchaka chon igulu district.
Poditwal Junisa Chachon may you report and on a down magitiki ngoro comedy gitie kichwe nya poka tie kumge parane report and on a marane kumbeti down magitiki goro mengolo they're voicing their concerns in the past young John down magitiki ngolo me war ngolo me winyu lock kitenya go gang wa kwan mama di no gipera kere gi mere kitim wutem teaching ye I families maduong no bena pego kwan but so many cases kumera nano go chere gang kwan they even have jobs but still a poka money in any story any part chimutok timme ento joma chimutok e bene no mier kongo penye ke kengi ni kanu ti ot giko onyo kanu ti dogola mamegi onyo kanu be latin gi onyo ngar mon machak wet gini so dul chalo mi iko opportunity commission gitiga karo kanero ket makeromo mi waro kero ke kwa mayot e joma tike gara petie ngar mo mapenye pere ento bene timme gar ma pat madano te kwede ngar mo nero ni ana pe ke goro PMT ana se chia wentie aro gar gwa no ti wa I romo ne furati mabe PMP ti ner gimo maraji kuma eta damu ya tie mo nywa neo anyway goro matie ento gen mo wewo chimo tok tie I lowo del chol gar madano nero ti jimario dek ema ke nero goro pa ngat matino to ngara tieno kwe kita yang ngego ni mano ketika lor ne ke kom ke neno goro pa ngare mo ni mawanyo to mapineno piny matika ruonyi yo nyotika gone ku do onyo ketika ywaya no ke mago do ne ketika do ko ngare mo ni ene dano neno ene goro enda mere wachini in mawai pineno piny mabeni ene no goro in mapi munyi lok mabeni ene no goro an mati mabe pingeyo yot ko madam wiyani dire gwa kabed la poyani ene no goro so wa ayo ikom neno goro mo neno ke wangwa ka watamni ngar mo nti maracho twan wa chego ka neno goro ma pat maromo bini kom wan goro bene mo kena tima ini noy widiro la wo accident time mo keno ala bon chingi yes mo keno ala bon tiengi donc ko noy widiro ibi chako kining o we ko chimutok ono miro pubet gin moma peratek ka ini niang piem chawa mi bedo la goro ngata ngeyo pe ada dai ni part an chimutok makumbeti tie iken penge me loga ni bana tie but apoka mo kana be mati iken peng ne la ne chawa loga kanye environment ma megwa kera dano ko kere gangi kera dano ko kere I community petika supporting dara matike goro me what enano ani chawa waje kanye gamente nutika emphasizing ne kumbeti yupo most no grofa don't take campaign when and I know it's when no get take steps jomatike goro me what don't pegira eto steps anone gen makiloni ram miro betie wa ngara take goro uramo reo bana kingo kilela ne enone wa ko chat malo ina ka dong od ma pere ki kiloni ngo elevators in your lift you don't jo take gor me what pegira mo cher kwe I flow ma malo jo ma take gor me what pegira mo reo idi yo wa me kampala any part ne wara nget good eno pada bore joer ge rapping an kire wai kere ne in be penge wak de maya in bene tini accident ne pere so and it goes to all stakeholders magiti planning community services should cater for all in our way locum accessibility standards get me lock whenever Emma the physical infrastructure committee mi parliament go be kar mo karangeji kanerni kabiru mo ke ken makebe yubo ono mi robet ki jimi matie pe jomatika wano ramp kaka yubo ramp ke ket ni gulu botiki a mall mo achiel ento mall eni pe ke ramp miringe ni jomatiki ngolo piku oi kabiru makumano piem no kabiru ani pe jolo gen onyo pike tiki yu mi chari ye
Gimi ario wa ayo kon ke joma tiki ngolo. Wa tiki joma bene tiki goro. Gor me ordinary people dano tekio pegi ramo wot. Ki bene no wa tiki go keti mon nyo daga mo yach. Tiki ie. Era mero chero ka wilo gi moni mol eto u tiki steps. Bedon kere do tumo pe mero iro steps. Mero wot mera morti ramp we ko chet kwe u cheri ote. So ramp maki kerni in terms of accessibility standards keneno joma tiki ngolo, keneno jomu teki, keneno joma goro. In that kind of category. Ilupa muni part, transport services, kabirmone tie ma is designed for lungolo. Wai imotaka. Ian part matini wing enone. Teki beri ye malangolo tujmir ao. Exactly. Ina and one more taxi wakan survivor for the fittest. Ilwenya wabat wa mawar anyway. I have not seen the buses madon chalo mamegwani magichero kama boni magitiki provision amni and so the electric buses mati city pioneer bus tikwede the e-bus magtik mafutki launching chabet makara gitikwede gitiki provision pa joma tiki ngolo gitiki provision pa joma mago yaach and kerosene poset tiki kula dano pagingeyu ineno ngaro mo tono toge ngaro mo tiki clashes o chunka ngara pengey ne en ka bere pangata Never any by default. Kirika bag don upong mo pongking ilobo pachal pamunigini. Down pe very common. It's always reserved. Benabiri no. Me Rio is parking. Why parking kamake carry motaka ema. They are disability friendly parking spaces. Make kero berutie inono ke kero ngatateka lora kinga. Ke kamanjati enni ngarmo matike peko mingolo mirke weki rachel. Designated beru kenyu makono lopa muni wa mutaka nakamaki design era inero jomo mano tiangi pere nyo jomo mogoma kilongi small people again. Yeah, little people no get way wa mutaka because no mutaka ki designing according to their specifications era one kan ka ngari wati mo tie matike gor me tian nyo ti joma gitiano enini no wa mutaka pe gira wadwa ene I've been to German. Kamanero, one of the little people, Matiki Mataka Mege. Uganda. They live a very normal life. Yeah, Uganda kanya tiki la rema chel, nye hasfa. Chela ngatatiri. Ngatatiri, and peckful. Nirman watero inira. Kachero kachuane national ID ne. Trust me, cho angwena yotinyo. Me kwanyne ki mutaka neke kan miterne male grofa. PM kimtie neke kan. Steps now looking at accessibility standards cannot ramp mati clean no war me nera no you talk but because me the steps are steep manyut no bet tima sharp in me tike pero ene peramo etne kidong mir non kama me giri ke war mot lipe gira lebane tika nga etika chero any benefit per ma det ki don gen mo kene ma poti ka lori ema ot yoke ni every public space, every public house must have a washroom and international washroom shall airport ge tie dogri gora ne no kero chal lela exactly balangolo PM kirma ke yubo ko de ot luak nyo ot jo patike ngolo ni ka ana chair ke kete permanent wheelchair ka ana rolling wheelchair ka kama mira yoka iene ni tiki surface chalo tenkom eni ni imago en bar eni konyi mi chero ka beriwi washroom bene konyi mi lake chino ikum art ke yubo the surface rail yani mi konyi erka inte chere public space ma nong tiyo mene ni dana wen tika teach kwere ni ke ketong ni ana tike pego metia no mi raka chi bera wonga iwi yoke pa dana mo kenani koni bene pa dunye pa I'm not clean a rugbana a dugi owego disability spaces knock in Uganda ki bene dong joma tiki ngolo ma knock ena ki chera into public spaces pege chera kanamo PM facilities gipe pege chera yo palwak PM koni gi mo digi chino pege ramongo no their life is being shrinked into some specific spaces and yet one kwet gi an ki in meti chimo tok no mirwo beda ta wilo woni pangara moko one want yeah so that is where the problem is
Anyway, when the matter time I'm going to get Mr. Ruby to tell a wang me ne I plan more can make it in a time of megi wakulu make one magitiki gara me war what gara me nero wang pian will over any one wang me or